have a big announcement to make. Drum roll, please. Ta-da-da-da! A lot of people ask me, how did you learn English and how are you so confident in videos? I would like to invite you guys on this amazing learning English journey with me. If you're interested, please DM us. Let us know for more details. Love y'all. Wait, class is starting in June 15, so get ready. Маш олон хүмүүс Викторийг яаж англи хэл сурсан бэ? Мөн бичлэг хийхдээ яаж өөртөө юм ихтгэлтэй байдаг вэ гэж асуудаг. Тэгээд бид хоёр ярилцж агаад 2-7 хоногийн англи хэл хамтдаа суралцъя гэсэн онлайн хөтөлбөрийг эхлэж байна. Тэгээд та бүхэн энийг сонирхож байвал бидэнд лөө DM бичээрэй. Тэгээд илүү их мэдээллийг мессежээр илгээх болно. We're so excited for you guys to join us on this amazing journey. Learning Adventure English with Victoria. See ya, bye!